اونها جی دوره دا آگاهیه که موزیکی هیه کوما آمد کو پشتی 27 سالان جارا پیشی لپاریس دوی مها گلان دو کنسرکتان هاجی لسر خوستکا گهداروانان لکلنه کنسرکتان امجی چون ما تماشا کر جبونا و مهن هف بیوین کر امی و چاردرین خو و هف بیوینین خو و هندی منج کنسری بوره پارو بکن كارم كير وهزيمة كارم كير هون هر بشي سر سلا سر چما انصرف بشي تماشاوانên hêja belê em li konsera Koma Amet bûn niha navberdanê bi rastî jî konsereke pir bi coş bû û salê dirêj vê li Ewropa konsereke wisa bi coş û mezin nehatibû derxistin. Hevalê Silêman jî bi rastî te kelecanê xwe anî ziman û destpêkê te goz dixwazin bigirîn. Belê vê konserên hewa salin vê derê me midya xwe kir, bavê xwe kir, birayê xwe hevalê min şehîd ketin. Ez tücar nikarim biçuma ser axa xo yani eve coşim ev yani ev hasreta ve coşi bum ev dirok yani ev hikayet nivçe ma bu yani jibo me yani jibo viji evan ha ez dibinim ku gudarvana da ji temaşavana da ji ev ve diroki dibinin ev ji merva keyf hoş dike yani rastî ji mirov dixwaze bigirî ev tişek hoş yani mirov xudî برهمی خود درکوه خودی کومی خود درکوه خودی هنرمندی خود درکوه یعنی امنها خود دیندار وی ملتی دیندار وی گرسه‌ای دبینن بله براستی مجی وقت تماشاوان مدید که ملت بریا قالیته گیریه او tabi ve noktada beguman koma Ahmet bir koma Çarna bavane nave kalite enerji o hemu strana da ama millet bicoşek yemezin tabii bu pişti konsera Paris'e veya ortaya gotu mukayesedeki çava bu از بیشم کنسر پاریس نه تنی من دخواستم همو غازی هنر حوالی خونه هنرمند بکن سازیان بکن لی او ظرفت چی نبود بر کو پاریس هنر کی زحمت بو او تشت پاریس پر خوشبور جاره یکی هیجان کلاجانه کی پر مزین بو و هیجانه کی صدامه کو دیسا بردوام بکن بله تماشاوانین هیجا اف کنسرا به جوش و به همپا نها بخیره یک جه دنگی حوال سرحات و نها اولبا می حوال سرحات به کلاگرمی هم دپرسن هاو ناف بردایه ده اتمسفر çava dit براستی اسپرت باندورا و دمامو گور sanki ev ruhe noda hat bu vesalone. İşte demek ki tane me biriya rojen beri nekiri. Herkes ev ruhin salan nodi jiber ku ev ruh bakış bu. Yani ruhaki ku herkes براستی جی بو کردستانی تکوشین دکر اجی گلکی کیف خوش بم ما اصلا فکریم ام حمو عجبا ملت وی واره عجبا سترانی ما 27 سال پاشه وی دیسا تاثیری کی داینه ما ایرو دید کی براستی جی ام قلبونه لسترانی ما خورد و جوان مانه لیدیسا جی گلکی به کلجان مسترانگو جار جارم رو نکاره با آخفه لی از geleki keyif hoşum. Rastici medit hem her stranede millet bir coşuk mezin tevle bu çepike xwe bilirandine xwe u tevlebuna gotuna evej nişandı go millet beriye kalite jikriye esas. Jber go sale derece Kurdistan jul Avrupa ji konsere usa bir coş mezin kalabalık çene bu u veji hak evedaz dibêje. Spas dikim. Me ev
نزیکی دو ماه هم سر دخبتن yani hatta davi organizasyon و müzikşen و البجاردنا stranan و her tişme organize kir جبر کو او کدامه 30 سالانه مگو اف کدامه ما 30 سال کد دایه و نابره کی مزن مدایه مخابن دو حوالی من کربون ورن دکتر فکری و احمد لی سراب ایرو جمع بو سراب جب دنگی خوا به هستی خوا کنسری رنگ کر باشن هاتشتکی گو پلان کردی هی دو کلنره اری لی همور که نهمه ها مجداری کنسرتی که هست اوجی سالونه کی پر پرستیژه الپ فلارمونی املور کنسرت بدن پیش مها ایلون لندن بازل و برلین تماشاوانین هیجان هاجی هوال ممول با می هوال مموت اتمسفر سالن چادی براسی از پر باندورا ویدم Ya rastici yani emci kelecan hamni karı müzik çekin. Kelecan ekiyse heye pişti 27 sal şunde yani mezanı bu çünkü ser civaka sosyal alakayı ki pır mezin he bu goydarvan beriya komik ribun leme nizanı bu evkaz germahi evkaz nizikayı ve çev ve empır şane geleme goydarvanime bimere müzikame hünerame bimere parvedkin em rastici pır bir heyecanın kelecanın em na xedil keda xederdik evin her mühim eve ev ket kedameye keda goydarvanaya keda hünermendin dinin em jinal keda xedi derdik evin تماشاوانین هیجان هاجی ما مستا عملل با می ما مستا پشتی 27 سالان کوما آمد کوما کش سال نودا ایرو هات بو باجار کلن و کنسر که مزون و جوش چه بو چاودریه ده چوانه ده چه انجامش به کنسری ده براستیجیت karın beşin خوش دبینی yani temaşavar gamav dibinin ev keyfa van ev aşka van ev dilgermiya van yani bir çine hasreta velat jiyan dikin koma velat koka ve velat hatiye vederi bu eve ki motife van klame van kurdavariye yani cilu berki van kurdavarine bu eve ki hem coşa van burası 27 sala az koma Ahmet Piroz dikim bu ilo gişler cebhem تماشاوانین هیجان هاجی هنرمنده که میش روجلات کردستان حوالی ما کوا اورمیل با می حوال کوا از بخوازم بپرسم کوما آمد ده کنگی ناسکر و روجلات کردستان کوما آمد دهات ناسکر دنگه گیشت رو حتی بدریشی برسه که گله که تایبت جبو من و که روجا ایرو که کوما آمد سالا نوتو چاره از وکی چاو بجم ارگانیزاسیون وانیا باشور کردستان به نام مزوپوتامیا باجارن باشور کردستان مدگراندن هم پاراستنا وان مدکر هم جه کنسرت دکت نصر دکی بومج ایرو که روزه که دیرو که از گلک دلشاد و کیف خوشم کو جاره که له هاتن وان هاتن سر دکی به نام کوما آمد مزگینیه که مزنه چوا نوت چاره د مزوپوتامیا باجار سلیمانی حولیر زاخو که دهو که همو باجار کردستان مگراندن حتی کفری کلا حلبچه یا شهید او کلاجانا نوت چاره از ایرو که باجار کلنه براستی دبینن ای سال جد 2024 بیر آنین مین سال نوتی زندگی کردن سرکفتن من را دخوازم مینا که گله که مزن هوی و داخواز من اویه هر کس وی پیامی باش بنرخینیتن در رو حشک جهود جدا بکن تماشاوانین هیجان هاجی هنرمنده که میدن حوال ظاهر لوران با می حوال ظاهر تجی کنسرت تماشا کرد چه وادیت هم پرفورمانس کوما آمد هم جی اتمسفر سالونه بری هر تشتی کلاجیان و جوشکی گلک مزنه براستی گل ویدره هنر ویدره هنرمند ویدره همی دلگرتی و حسکری چند هنر ویدره به جوشکی مزن براستی پشتی 30 سال از بیشتر کما آمد لدروی ولات دیسا لآوروپا تماشا و گودار زندگی گودار کرد براستی خباته کی بری هر تشتی پر بواته دمین اودیدا چوا مورا خل چند موزیکا کردیدا مورا خل قصدبون ایرو دیسا لباجار آلمانی لکیلنی مورا خل واری چند موزیکا کردیدا دیسا مورا خل قصدن از هیویدارم پیش روش به وی آوای به وی جوشی عالیه چند هنری ده و اول گل خدمت کی تایبت و پیروز به وی آوای چند آمه بگیجه استک تماشاوانین هیجان هاجی حوالی می روزنامه‌وان و لیکولینر فیراز باران لبامی حوال فیراز رو کی روزنامه‌وان کی ته کنسرت چوادید اتمسفر چوادید پیاما تماشاوانان ته چواگرد پر خوشبو هنج دوام دکه چما خوشبو یک
li bajarê Kölnê navenda Kölnê salonekê gelek mezin û xweşik konser tê dayîn. Strand jî zaten ne tenê endamê Koma Ahmet hemû guhdarvan hevra dibêjin. Yani ez jî tevlê bûm mesela. Kovara da froşi temaşevanın hele ev jî kovara huner el Avrupa te derxistin pêşengiya tevgera çand û hunerê de gelek kovar bi kaliteye ez me jî pêşniyar dikin hevalê karin di malpera wê jî de internetê de newsa di malpera wê de kovara huner karin bibînin û agahiyê çand û hunerê arşîvê ji wira bişopînin. Serkeftin dixwazin. Spas kovara huner nokta org. Kovara huner.org. Bəli. براستی دو 27 سالی شون و کما آمد دیسا هاتنا با هف گلک شاد کرد جبر کو کما آمد د چاند هنرا کردی دا جیه کی تایبت هی ام زاروکتیا ما بستران کما آمد ام بستران کما آمد مزن بو دو دمکی درج و جوینکی اوسا هاتنا با هفدو و روشکی اوسا مگلک سرفراز کرد